Home High Secondary School along Ding Sirkep ka Charlie Bomb bang phoke ba tuma phanli de cycle kiron pon Lason se Assam government tuma hin pen ke panong pon Assam along rike do government school along aphan Ding Sirkep ka Charlie Bomb anim so mara tuma phanli de cycle kiron pon lo Lason thak hak se pini ni phai thong ke barni di purong so piar lo ke do Rainbow Home High Secondary School along sitami Ding Sirkep ka Charlie Bomb anim so mara tuma phan Assam government pen ke panong pon ali de cycle ke esi lumba jong MSc juni timung ari deng pen ron pon lo Lason se labang soli de cycle ke ron pon achai megalong MSc juni timung pen Rainbow Home High Secondary School lo Charlie Bomb tuma phan ke chak te kan ke non ke le de cycle se ke ron pon lo pon sitami Mona tuming ding kre hinia satlang ondera phet pulo tangte arlo sopi mara tuma phan scooty pin sopi mara tuma phan bike pipon po pusi che chak te kang lo Adun thu MSc ke hai ka chi chak te kang thula ke morning training thi ho student tat kidam je aphan sitami alangle hin pen basi hom rabdun po pusi pherang ke thengnu ningje dun Lason thak thak sireng bong Home High Secondary School along principal atum sitami alangle student atuma phan lapuson ningkang sampen kipi ke pajer thega pot pura Assam government pen lapen KSC atuma langli ninga klong pen pherang ke thengno along ka choro pajer ponlo Difu pen harsing rong hang report time news Difu Scooty. Do you want a scooty? Yes. Then you can try class 12. Class 12 là đặc đó hãy xử lý long là class 12 long pass nộp long té scooty in certain bike long. Là say non class 9 vậy là. Bởi vì mình study ba mình can non study well. So lang tum another class 10, 11 after 2 years 12 after 2-3 years after that scooty and bike along ko. Example like pulo, napupon kaman ni sister, my own sister, during matriculate, she got only 45.6, I think like this, only 271 or 72 like that only. She got second division matric. I get mobile aphan lo, isi bangke scooty bhan lo. सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लके एपीएससी यूपीएससी लास्ट तो इस समय ना तुम के लास्ट 12% तुम करियर डासी डिसाइड पोला मांगे नॉन के बाई मांगे न्यू पिलो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बांके एनईसी बंदे न्यू एजुकेशन एनईपी बांके न्यू एजुकेशन पॉलिसी बांके लके नॉन के सेमेस्टर सिस्टम चला दो पो 9 10 11 12 सेमेस्टर सिस्टम मांग दो पो लासी लासो नो एवरी 6 months फाइनल एग्जाम every 6 months I think la so nikan non tol bondi 2025 pen ke semester system change la sina tu every 6 months la tu ke final exam no la sina tu la so pen ini tu no la pen tu so claim scholarship ka pilo la tu 11 pass lo putih scholarship ni pen aku nak itu po mama da class 10 those are studying class 10 after class 10 after matriculate you can contact me ni tomata ni MSc afan ben da extra na tum ne 5000 yearly long ne pen ba ako scholarship gan pi gan masih bilin la sa kunta asi ni pi ne yearly long se ne so nai ma cycle ka ron long pin ga cycle ke ron pen ning arong la them ne alang ni tum aning arong pik ke thek long ben da je ako ni ditu sti suta pulo lang man je class 12 ben ke pass formation pass hon mang ke scooty si pipon pula sila tum ta aning arong janon ke cycle class 9 pen cycle pen tum bek pon pen la so be pen pia tum ke dak pen si alto to aning arong de ke bang di lang arni bang ke ka charlie mesen lo pote not only cycle scooty na melang tum scooty ta belong pon pu wala tum so bang aning ke the among do sila tum bang ke ka charlie man ke ko ane ako don ditu ke bang ke dam ke sung ta me pini lang tum de cycle bang long pon pen ako la hai pen selang litum mangke aning karong ilo jai nitum lang se charlie mesen lo por tangte alang ke bang gilang ani mangke nitum scooty joli career pena mitum mesen po pur tum je thegam no sir bang ko no smart seat bang phokep an pinian pipon lo athe bang phokar ni total da enrollment do pen ke bang phokar ni pen ke bang phok ini bang ke sepen apang ron no asi pinian bang phokep bang ke piniron pon lo sir kaso pera ni kira pachi dil pulo sopra latum lasol amang ke nithana pulo je study tour bang ke latum idam ni do the latum nikan hini thom gap do lo asi study tour ke dam latum bena experience long ase lang tum si adim tak choose lo je historical place asam long ke lake Sibsagar la Sibsagar pote ni bang ta pulo je to nang tum si dami pote 9 up to 12 student senior student dami potang te ni bena basi hum ke na provide den po si chak
media korte doan na tumhanta choro lo pini ni tum bicycle class 9 student tumhan kirona me long nang kitang nun ko prangsi neli school authority hoi pen itum kacheng hon honorable MSc sir Johnny Timong apan choro lo alang ni tum ichopa ateng ben kebang ko la pen kareng long Autonomous Council atomana choro lo class 9 student atomana sonavar saiki contact ko la pen state Assam tomana choro lo osomar toman kacharli amo anso se ke pajang tour pan ke japon mate kirung contact ko kasi pini nintum bicycle teron nage arlo so somar phanan cho 300 somar tuman mange mo afisi ron ko pini ge total 50 students tuman ron ko tapen boys tuman mange mo nang le lo la ron ko la son hai ngan jong si osomar tuman kacharli amo rung konwam kulote osomar tuman ning arong ko tapen akalo ninthelo mo phisa me osomar tuman la son abar side pi konbom di ko kanse nilam re bichar